Taring anzo revision paper one la da di chela ta khazang tinge di have the has so gi chela ra ta anzo gi kharchore kila hin zulub de thangbo yenge ta niwa yenge changma ra thangbo yenge zo tagi che juja khari do sa gyo ra anyam de la ta di jarjong da nyam to niwa de khunj para la chudu chi so so khari sawa jang gyo de jang ani taring anzo di da nge 가서 창마 지기메라 길라긴지 인지민지기 먼저 갈라왔다 기신이라 갈레티스 겨라 이게 길라긴도 꾸지 인지민지 그게랑 스탑시 지체라 냐 디시겨 거리까지 조금에더라 지체라 말라 꾸나 라야 이수수기 딘즈여 제정은 디유선도 되고다 지체라 야 같이기 직수수 디마디 더고용이다 다니로나 인지민지가 꾸더라 빠르게지 tanda telegram ki ngar ger ki kona di sarwa yan soba na la pas mi samal cha sim busu dirwa oni ko chenye samala ni ma jina da len kya to ma te ne ni jim ji ki khali len kya yong ra ji to ti mi to ta odi nga zu ta di kha cha de revision na kya jong ro cha da ra ta di nga zu la da ma su na yi ze ro ta shi ma jo su chu da yi ze da jura ta kha zu shen sha ta da ba to ra di jim ji ka lo re 지 계신부로 직세로 와서 가지고 신도 심도 이만 관속에다 단다 럽데니 고주로 디고마 중에다 단다 주슈 바라라 가지고 키바르셔 수수 미바도 디 쳬바다에 계신부로 차대로 문디기 수수기 있다다 가지고 갈로래 키바르셔 사메죠 키바르 하고는 되네 수수를 셈슈기다 어떤 뜻이 당한테 단도 슈게인다 키바지 드마 도기로 소알에나 되네 가지래 수수자 심부로 써야 돼 가리래 가서 과라 슈겐 대샤 가리기 kengi 치치알은 수술을 지워다라 원데 체체 당에들 되시게 하지라 안길랑이도 체 나가 찍찍찍 체야 되게 뺐더라 시마사마 길랑이도 체다 so exercise 당부디 right to revision 하나 할러래 짜종 나왔다 페이퍼는 지당 슈울래로 아이네 단다 페이퍼래디 티쇼로 거죠 디자라 티쇼로 티와기 슈고요라 티쇼 고신 페이퍼로다 딘디 만나지 페이퍼 레이더 고신 페이퍼 레이더 나시 리비전 페이퍼나 단다기 짜종게 티 하셔 슈고라 오면로 딘데 조시라다 당보 차들어서 네 당보디 right to proper nouns you know of for these common nouns 아니 proper noun 니 티쇼스 라 계란이 하고요 가르라 for these common nouns 딘조기 디치도 가르사 지기미라 common noun은 지미라 지기미 딘조치라 계란이 하고디교기 아니 가르사 지치라서 가르 미세기미라 제라지고 제라진기 미 티쇼라 세셔사 예 가르사 당불로 제 코마스나라 고아디 원이야 따와이나 라 this koan즈 원에 링크를 주라 지 하자 지미든 저기 제돌라 계란이 하고디 교기 아니 제라와이 미 니티쇼라 답변나 language 가래 지기미라 게일레데 고 지기미라 지미체 다 지미 나로 이 제라와 가리어레 아니 tibetan 아니 가래 english 디나시 힌디 다 마무페라 기 참 number ki re de samatisan diwa ta tibet lan che martaya tibet lan number wa tibetan na ki da mi da zol ko chura chibijiga injila manzo injila ra ya england me aji england na number dra ta english la de ko cha chidang ki color kyabon chewuro cha dra de english to che desara ya kan la che gi la zo this yo chasara dene exercise 2d underline the common nouns that they go on then dishigia mo ji geleng zu susugi ka ta chera che ta tamshi che ta underline the common nouns and circle the proper nouns in these sentences underline la wala thi ten sho as chi di sham da ro thi ten so the ten gore the common nouns ji mi ne jula underline shows thanks then korda kya shows circle karila the proper nouns la and korta kya shows ra in these sentences shamgi chirudin sona seoshasa dokto khare chirudin zo nang la ani khasa cherawa ming la korta kya thang dene ji khasa ji mi nin zo la ani thi ten shows
ra didi oche tambo de shashan my mother baked a cake this morning didi shokwa de la ni gi amla gi ni cake chi su sum la ra la de zambala tadina mother la de kharcha de re ko kharchi chi gi mi cha de ra imba ine my mother la de zambala ko chera wa cha de ra ni gi amla la de di pechi jela sir dure sam kutra inta 가장 아주 되나라 세오라 잼다 so my mother ladi kharcha tere kokare proper naam chatera chesan kola kota kya che my mother niga dene cake ladi ko chik chidang yi di kharcha chidang yi minjra cake remind pa yora kharcha banana cake kare ngara chna lola cheese cake to da dene champa cake ladi mangbo yora dinala ko chidang yi cake shi su song ladi di kokama naam chatera disara didioche mother chukula miache my mother niga la chiona cherawa chasako dindido shkwali ngosir kaza anzu dinala see around the middle page anzu tepshin badna tepsum badda dinala set rule samgatra dine didioche dadin zo gela hindu tabshi chenda somebody complete this table by filling in the singular or plural forms table lana thandadla chokse mebache reumirada ra reumi di konsho has karige by filling kongche ra kari kongore in the singular or plural nouns minsi mangsi dayana chitsi nalola kongshos ra pechashina khashege dela plural noun tongbasha ere khasheya dela singular noun tongbasha to chitsi noun tongbasha jama chitsi khare re lechra pechashin thangwodla a bush di khodi de ra kare bush chik that di plural di khare 3 bushes ra bushes da bush lana ya chanyob jumla korta chanyob den di khaza langa sudin zo pai khande enter da this su kaza di khalore to se this chimbu yin den to den de la bush le ra so 3 bushes then you would draw na that is singular cha de ra a dash di kharla ta ore khogi chichil to da minsi de to 2 pianos lana manjo di ba rechaji ba la kwa yin me chdo de la pianos chi ra da khare piano chi la khalore a piano ra este subierwa de na shigi ki mangsi de tere glass mangsi de tere dresses ki nyungsi de tere and knives ki chichi ra ta din samang azogi dikzu ro ji jang ra kesi fe na khare jang ole da de ro ra de gela samta che Shivadi complete these sentences with he, she, they, them, or it. That is the pronoun chatya. Me sabiba. Konjo konsho asiru namlola. He da, she da, they da, them da, it le. That is nama tenda hakote. He, she lana parepo jik la. First kasa kanza tangbo la ko. Tangbo mata. Kanza sumba la sorry. That inge khale subject diba. Petition he she led the subject chewopodi chicken chatter they led the subject chatter them led the object chewu konzo la ledra konzo la ledra the it road in dila led nigar kochodwa he did kola ledla him she mola lena her ra him her koran ki lena his moran ki lena dara dena her the ranja di symbol shache that hambo de chashana where did the thief come from thief lana kuma khane yungshas dine ra dash came through the open window gyung chidi gyune leshas through nana gyune leshas that the dash dinalla khare lemba thief chik doa kuma chik doa la du zambala he yana she chikle orwa ra ta he she kharchine de orwa he or she ra ta kuma di phu yung chor phu mo yung chor de che ta yan ti chi chi be king ra de ti che chi gang ko kang sa ra it ru ma ra de che de ne where is your purse kena ye paku kha dus ra paku kha du la di I have lost dash paku di chala ra ka thi be ra de che ta den sama pe che gi le so khwa le thur sam du ro kala gan zam ra chi ra de che then complete this paragraph with a an or the that is the article dimba chikshida dindele tedwa ada an niga she le de ko an le di vowel sound na yang get da na
and che shi le dra ta da le di khare chi khare ke je jing la she cha gi na shenba di ko la ko ni mu thi ni di ko la rang shi na da le pe chi ga di ding an zo gi ke la di themba me na di ge lopsen de la rang ja dro che ta chi ra ale on de la so la ni ra di che ta thang bo dro cha na one afternoon dash lion was sleeping under dash tree ta kharcha de re nyingong shilas ra ani khaza sengi shila korwa khatri bera ani ni kutres khari wala shindong shila go kirwa deche ta dine wala lion da shindong ni gon liyo na alai mara koni shik le mara shindong de ando de le ra chezan dala pichi ta de sometimes ra deche dine chuba di complete these sentences with is rm ta khunzo che ro la nare chachi ro pa ro cha de ra is the rm da de khunzo chigre ni re da is chi chi re r de mang chi re m d I ji la thu ya pe session thangbo di how dash you how are you ra you know they were best mira ye I ji la khadu re am very happy sorry very well thank you this children che ra ta gesi ta khaja khangsa sumba yin pa chila chi chi na khar tu ra de samta da dine thande dumbadi circle the correct answer digyo de la god khasa gorda gya sho hasta dina na damga doa is the r khagire bare is the r your mother at home mother chi ro ache na mother chi ge na chi chi la is your mother la ta your chidla samtang war mother chid ki shi to mother chi ro ache na is your mother at home kiram la nang duwe la tra so dina shi samtang chi chi da mangse samtang ta chizi da mangzi sula samdang wale subject la ra ka su ko la shi to ka ro ko che then complete these sentences with am is has or have ta then am da is da has da have konzo khang run shi remba de ye sidu den conscious my name dash Rita I dash 7 years old ra nga khari ngi mi la Rita is nga an lo do is so kare my name is Rita I am 7 years old. Right? Tadine I dash kare many friends at school. Nga la thobo mangbo ye le na I jila khatu ra. Has to have to sometimes. Yeah. Then the chene pang le sin sam ne ho shi na che che.